kepanyofa te jama nguni vor gaba pate sro online nu kepakro gaba pateri ukeninu zeliwe po te ZHAPU pate ko gibali tina chedo uko kershonu zaye Chielie nipu nkria nrashoya hiko nzatseawe Junu, the Hercha, Uzuke Zita, Timika Gracie, Timika Krakemiziva, Derinepu, Kepanue, Kezie, Kezivi, Muke Nibawe, Chielie Konungukelie, Noke Fi Chatabi Akea, si, Nkebanus, Keniba Ti, Nzatsan, we Kechache, Tenuke Mabaya, Ukezedi, Taliku, Sedi Hisru, Heni Sedi, Nursozie, who but there sit a lake as a Kelidome. Khise
Jehovah nke kri mu ke thocha pu ke lidio hare Jehovah nke TSALI chipie nke shidiowe keze ke nu heba de ke chatsdo we ni pu hegom hotsunu for ke tsohodu noi vitsi ke ke penyefa nke kri nu jeni ke ke penyefa nke vi nke dietho pu bien ro shoyawe hego ke TSALI chipie ntezie ro shoyawe ni pu no hego crossly rosoho habu nipun hodzunu nikili tsli mu num kili tsli chi chidon hodzunu ler kili hausidi nipu hego khala ke sapin chiya no hego kruhisji hego ma honu hego to hego sitsoli moliro hego crossly hego bu hego fuke sanalidi nipu no mesa muno vi ke chakimpi hego bu nke masam hodzunu thale ke sachli ke tona nipu no chido hego kruhisji hego nipu nteja bu hego chufke vage charayawi no ni bu putilai tsape vipi hego tsha hego la putu tho ti so jago tsape hego tsha keme sati so hoga khapi he tsha ni bu hego hakiji ni bu mhapuri sidi chala sani ke to bamwe de hego ke lu ho sevon tsiyawi no lili di ni bu no chaka me sani di se njapu tsaji jedo ni bu odo tsu sevori njapu tsake thape te ko no khisji hego puri ke kri ke chnu nshodo di hego ni bu mhatho chi hagoi tsha no nipu uzaki ke shapete ken helidi no nipu japugi no zai chlichi jedo heko nipu haki hanun rosoke takim hidi heko nichunugo khabiem peleya ko puti ho no ko shikaina no kerso ti pe baje nipu no kruhisidi nipu nichunu miki debo sunday school no fulishi ko bun kerso dori silichi ke pathago bun hasi sedi go kruhipie nkela kele nipu diupe ko patha kruhili kivi jabe ke pathago tsuchi heko jedo heko no na ko la chake bagim hidi nipu nichunugo homi shome jedi vor tsole moba nichunugo homi shome jedi vo oke tekem hato chamawi hiosoko so kapi inclus pinachia je donc kor krige cha kapi tsdi uko tsumogi nipu uko bieka tatsake baunu nke koseleri uko nsidi uko bu no uko tsake so hoke shuge cha uko busu sidi nguchi nipu yoko chedo uko kapi npele bikriyawi nipu katsake chimi tsdi vor tsole ke moibawi he pitsmi tsa shome jedi teke ke jogo bette kapi npele ya diso honu ko bu nipu nzaki ke shunu ker linguli mu ko bu nipu nrosodi nipu about sunri ntezi bali kivi no ko kruhisachi nipu syo chedo ki hukinu ler ke lipette ko no kruhisha ye kon teja mengudi forba homi upi ready forba do homi unnu nipu ke ready forba do homi teja ko rokradi ntezi do forba do nipu rosso ko pette no nipu ledinu no chedo nzabu saye chlichi ke tezi kapin chdi jisu kristar ha ke lezun chayawi Amen. Panalivide. Jesus Christa urhakili zane chido kersoti nu fori ke pekro ke bago nigo petego ke lucia mu nigo zekeli Jesus chiawe ni pubu uko ke ze ke krotho por so ke sahonu ni pubu jabi petego tsekeli utslichi Fukta Friday hi uko October zakir thani uke hu tsprkini uni kia tsali mu nigo me ke krai vodi uni hesa uni la chasa mu chedo sutomu rovino uni kimenu patsidi krista ke hunu lerkeli ke re thotsli de sala ni pejeri chi thasdi ke hu buni zekeli su tsli do me sutomu rovino ugo ni sele do me kimine ni peje bana le vide ni pu bu jabe petego tsekeli tsli de
Tisoviwe. Nyepu Jesu Christus anu Nyepu Jesu Christus salutation before, patego kuluze away. You go check the chati udesala, Kecha Savodo. Kecha just say what he was pretty Savodo. I take a chachago, I get the president. Parent district Lachado. Program Petico Jebam Jadi, Jebam really Visola of President. Most of President Telanakida Rosidicus Chatsaledo. Perenu Sokari Mato, Tsakiri Toliro, TGA 1950, Tiki SE. 24 January 2004 here, Peren Liro District Port Salete, Nyolhu near 94,954 administrative headquarters Rotinia, Rural Development Block DIE. Rana Hedeta, Mu Luki Hakil who gets a Tetsa Mefapuba. Peren District Liro, the Green District of Nagaland, Asia, Nagaland District or Mohosa Road District Haunu. KECHA Kevito mu KECHA Kunyugo Kakratoishi District Hanu Dance, Music, Arts and Financial Kevito Poashi Their Economic Development V Mokatsala District Nu Timia MHAKENGU mu Nagaland District Go Dunu Backward To Ashi Parent District Liro TSALI Nu Uko Koke Kribaya The Burial Range Hill Sector Resuro the Jaluke Valley Plain Sector, the Intanki Forest Reserve Forest do. Tetsu Liro Lichela Vitor Katsala Mhakekra Lulia. Hako Dunu rice, pineapple, yam, beans, ginger, banana, king chili, rubber, tea, turmeric, medicinal plants, Mhakekra Pelhulia Zoshiri, for Kiye Kitugari, Kape Kemeku Tetsa, cold storage. Mu Zelakito, Pocharo, Chase, Pahako, Tatsaketsala, District V, Kihiesale, Kiviko Nuri, Tatsakbangule. Societe Zanu, Kids, Tirikola, Kebu, Keba, Chekitsuri, Bazo, Muha Pir, Chetukinuri, Kever Pesulaba, Parent District Mohosoro, Kepele Kekra, Bate, Delie, Chielie. Teza several Gatsa Nana Re Meti Seba, Gatsanu District Hola Chado. Jero Ugo Gata Nulegado, Gatsa Deba, Muhago Gazasidino. Kokiki Chalero Ugo si really don't hear. Poliro, Gatsanun the Poliro. Poro Pitela Togu Chaledo. Telatogo Lano Kepelemico Mu Kehubu, Kepenyafa, Seji, Saketsan, Metibu, Deto Saketola Chato, Suchada Mu Roginia Liro, Jekevakabu, Baho, Sokaribu, Metidi, Putuketsu, Ramu, Pepi Saketola Chato. Shiro Temekuburi, Uke Tekere, Mu Christame, Zorili Sedim Ha Pepiketola Chato. Can you do? Seguro Sokaribu Timekel Tau Sepevi Sagitola Chato, Sahu, Diro Belgunigu Pitalago, Je Heraka Seji Tsagaba, Gobu, Christa Delie, Silegito, Mu Lilegitola Chato, Zach Livida. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Think about Anepusun Pichiwe, Pushapu no Hecredi. Hebu lavoro Nipu Saki Cholete, here and so forth to Nanipu, Teletonu decision away. Nipu Himakana Jibu Chomozo, Masaki Pralismo, Gachaki Pralismo, Nipu Mozo. They know Hecrexel have volete. Nipu here, Nipu Capelimago to Novolet, Nipu no Hicopotego Charnasuche, Kekilam and Hiko Nipu, Incommens me give away, Hikon Desigitawe, Nipu Muhiko, Parent District Lataba, Nipu Parent District no. Ibu Capelimico, Moku Hubu, Penever Sejits, Mu Meti, Mu de Tosaketola, Nipu Hicosacola Highway, Nipu no Jave, Parent District Sakale, Nipu Hinakame, Nagaland for Christ, Nipu Bas Lahe, Pabolacha Chavoja, and Nipu Hico Parent District Lachaya, check a book, Bago, Hado Sokaribu, Metidi, put to Getsu,
Shermu Pepi Sakatola, Jipusula Chaje, Jerotimi Buri, Ugatekerimu, Christami Zorili City, Happy Legotola, Nipuno Jasagal Celice, Kamasarfu, Potosical Celice. Nipu Sokarbuti Mekalhu, Tau Tsapi Sakatola, Nipu, Yogo, Ngihiko Mizimilis, Jew, Nipu, Heraka, Chijigo, Tsakabago, Nipu Sokaburi, Delegavisi, Yogo. Katomo, you could do Sushili, Katoro food, do Boga, Kamasar food, do Boga, Sushili, Nipu Sukusta, Timiker Hagalo, Suli, Usugi, Lavogel, Celice. Nipu Sukus does not consider to put the teachers of the Amen. Zero Kinula Talaledo. How KBCC Kechaza. Di tuba Koima Baptist Church Council Kachaza Sala Tie Mo Koima Baptist Council Kachaza Sala Gori Hago Kachacha Diego Pusidi Yugo Sula Babo Chala Geledo Koima Baptist Church Council Uguri Japropode Mo Ho KBCG Kitchen Kachacha Grupo Khise Sala Khise Hago Kachacha Grupo Khise How Diva Kachacha Diva Sala Poliro KBCC Kesego, Mu KBCC Kroto Kesego, Mu Board, Committee Mu Zaprogo, Hagola Chado. Sashe KBCC Krokehu Tethadu Letomigola. Cheki Midland Baptist Church Liro, ABCC to Morocco Shoko Mezabade, Delie MBC Lari Kachatsaji. Sashe Seuliro, Timothy Centrala. Sashe Deoliro, Kohima Town Mimie, Recre Picas, Urban Church Planting Ministry, how Le Tenunadi, Marha, Setije, Kepenefabu, Oko, Khise, ZHAPU, Hato, Anu, Zekele, Getola, Chato, Pachat Diago, Lily, Peteke BCC Golas, Chazada Bagazidi, Kachali. Hallelujah, Hallelujah, praise the Lord. Praise God, Nipujisu, Pijewe, here and Sowe, Nipujisu. The Masarfa. Yago, Koima Baptist Church Council Gola Chaya, Nipu, KBC Kesego, Krupro Mikidebo, Matsabashi, Nipu, no Jabes of Sakale Chalice, Committee no, Zapraki Kriza, Zapraka Krabamiches, Nipu, Sokopatino, Nipu, Rofum Gotonu, Letsalatola, no Nipu Timi crazy, hey Timizoza, Nipu, Hikiviko Gotapizo, Nipu Hen Semos Bizo, Masarfa Semos Bizo, Sala Nipu Hego, Saway, Hego, give him a similar way, KBC Crow, Kehu THEKHA, no, Letomigola, Nipu. Chaya, Chiki, Midland Baptist Church, large area Nipu Chaya, Nipu, Sunuri, no, because they give you several circles, Timibu, Mohodi, renewal, Dikatola, Nipu, no renews of me, renewal in the Pusa, Lanipu, renewed in the soil, and Gihu Melocha when Nipusu. Zero, Timothy Central, Chaya, Nipu, and TSALI Bagale, no Casego Blay in TSALI Bagale. Koima Town Mimia, Recre Picazala, Nipu, Urban Church Planting, Holarim Harasedo, Timigo. KRÜTA Sala Nipu no Ogo crazy ha Petino Nipo cross the Nipu Hetimibu Ngidumi Vigil Celice in TSALI Bagale Celice in ZHAPU Celice Nipu Sukustas no the Tejer Soko Chapati Bapo Pictures away. Amen. So good have any puts that day. Several Vala Chalido Logo near Piji Coledama. How you go again, you got such a letter, say if I got such a lot of particularly, you go no Timmy Makavitz Sebaya, Sala, you go take a Tejebe, Sokola Chado. You can do Ma, Kikizapuriki, no Ma, Kivitz Sebaya, Mo, Zakir Zabokabe, who do Sokolari, Sokolari, Ketizebe, you could never to Mo Sakimedi, Kapushipuri, you could separate Hazam, Ha, Kepelemigo, gets a Migazuri, Tihetadino, Retadi, Ma. Kazabazo, Matsabazo, Kinimi, Vipete, Kazadi, Matsabaya, Sala, Sugubu, Ugupinifu, Jabago to the Ugu, Makivitz, Chielie to Lakazidi, but take a zidi, a friend Lazari to go Kazidi Katsaloma, but take a zitsaloma. Hallelujah, Hallelujah, Nipu, Npejewe, Tigibapo,
make vi peten kinu voria we ni pujisu yete mi we ni pu he vichimu zo ni pu no pugusa ke medi he ni pu vichimu we he kazu no ni pu he tatsuto we de ni pu no he khidi ni pu make vi ka ka be ka he tse ya ka chukul ho tse ya ni pu so la he ke de sen ze we ni pujisu KEHOULUΟÜ make vi tsabazo de pu TSALI so peti vogole tseleche Krista zanu make vi tsabazo wo ni pu ki vi tseleche TSALI so ki vogole tseleche agubu ni boda mu de pu make vi tsatazo le ko la ni pu no khaso zo zanu khaso zo peti ko no jabe tso le tseleche ni pu zakir zabo ke pe vor ke ho do tso ko ri no ni pu jabe so ko tso le tseleche por hi ke ki no ni pu make akra tsaba zo ni pu so ko pu ko le lo le tsori le lo nya Nipu ungu kuzuka kratsabazo helazo we nipu de yesala nipu ke season sabun sowe no hezu chere nipu matu for nipu makadiyo chere tesa no chere nipu kaben tsada de ni chidi khazu pte mo tejau bagle tsleche and the for pte no rede hero le nipu su kustazo no ke tejebe tik ba po pigi tslazo we amen nipu Prosecutor Paketsuko to Temefa Kosoku Gerrit and Yenuvo Sereta Tagetso Bolha Kripodi Hitefa Kenye Paketsuko to Temefa Kosoku Gerrit and Yenuvo Sereta Tagetso Bumhogi to Biegeba Paul Efesake Hunu Pichuko Ki THEKHA DIEKEPU Po Milita Nunu Delie Ketsebie Efesake hunu pichuko zeke seshatio di kelesha sidiu ko vor potsoletse po ukogi a asianu keler terin henu niko ze ke dipom he niko donul hoshi tsa niko siba a ranyo hidzepe krozodi mu juda ko thedor her ar ke ba ni ko ke gefadi nipu lie chekecha niko sibatyo a ke temozodi Nicola Visietso ko se ni kipu mecho hu nunuri mu kiu ko nunuri niko petamo tamo siu juda mie mu greek miri kemhezo tenu ke dipie u ke penyofa tseleu tselienu siro unipu jisu pelelenu pushozo siro tie a rofu demie tioi Jerusalem nu votaje musunu Kedipo agi Virietuo shita simo. Tiu rana ke huponuri ke mesarofu aki ke puzowe ke die cheketio mu ke mejeketio afeke ba tapie akie. Siri a atiozowe akel hu hau patopo tiomo deri nyepu jisu aketseshadi abu u ke penyofa mu ke meje Delie ke view pupie me ke sunu ke cha letou Tsi sunu kecha leketio rebizo. Siro hare, a nieko donunu, uke penyofa ke didze pu petato kechako, nieko miepuri tshe, a jengu lalil hozo kecha a sibate. Sala tie a nieko mhozunu pushiyaho, temi ke hupuri katari su je,
아츠기 모호 게클라먼은 아 니코기 켈라켈리도 베테 푸시 크레디 아게 테다 모조 아게 테다 모조 살라 니코 튀오조리 니테르 쳬발레 무케메사로프웨 피에 니펠레쇼 와게타 크로 부리 우키리 발레 본요 제피에 크르켈리 우케페냐파 게후 게페미에 츠리지 아티오게타셰 소치에 보조게 쇼코 니코도누 보르조티오게차 시바 무테코 크로 크렐레호 시로 니에토 니크로 도누조리 베타켈리코 테샤피에 우시메 질리게티올라 게디토 차 게라피와 게티오 호미 시르조티오 살라니에테르 차발레 무아 미즈페 크로조디 디지 디소 제세 니코 게후보리 타히타 호게샤 라크랄리제 무아제 니코 카피에 니차 베크로 베텔리디 메살리게 타코도누 보카우 카피에 니츠리게 비우 우게 페뇨퍼 무 부에 미행우게 메제디우 벨레와타티오 아미에포 라카체리 수나 모리 페미니리 리에너보모 니 시바티오 아 아티오 아제니피에 마차디 아무 아제게티오코 세모로게쇼데 펄리레 보르조 무스기누 웨리 게타츠미코 크로히실리 모로게쇼라 무 우니푸 지수티오 부게셔 미에키누 항우게 리오기리 파피에 미게츠웨 테자프고 이게츠디오 라칼리게티올라 아 하페테누 아르헤츠디 파체피에 니코 게셔 보디에 부지와 게와셰 보우고 베테제 쿠툴리디 게차철리 스키 우고 베테 게제 크라피다 시디 우고 볼 제필리디 보메보 보우고 세 하키보리 보지에 무살리얼 호게타 부게실라 우고 누쇼 피다 시디 우고 보 제조보 보제조보 루게 바누 셔 하우게 베냐프디에 Kristaur hakili uzanu petego kelulasia ugo maketsugo lesu me jivoje muchi doliro maketsugo me verse ponunu mefe po keresu gazo deri passage petu mohoji ge su chul hode deri mechogi tejepo mohojana tha Olympics nu track and field tournament baya takame chagaja rzawa ge hu bori sibado mo kekrimori 4 into 100 relay race how ha Olympic nu track and field nu erzake mi thoboya me die ke 30 taya mo mi poe meter krebo di tavoya tavi sevalivi mutti movie sevalivi deri relay race how nu phathoke mi thoboliro siu baton isia suha keyebie के क्रिउट्स मेन्यो के लिए हवा में ये थोर 2008 बीजिंग ओलंपिक्स टी उनु यूएसए टीम में के वि थोचबा के खो थोचबा रैंकिंग नुरी केयर क्रेट थोचबा मे पेटेरियो गो विले दो गजसुहा लेमु मेरबा इदि गो तागसनु ताई तापे विसेली सेते विसेली दिरी ता फिदी मेचोकी मे पोए बैटनु सिउ के येबे के क्रिउट के सुनो कि ये के क्रवा इदी पेट देवादी उगो टूर्नामेंट नु कागदा मो उगो डिस्क्वालिफाइड छागजा सिगेज बोछ विसे तावि सेवोडी हाउ हा पेट के सगिनो बैटनु पेट के सगिनो हा पेटे पे कागवा उ एफर्ट्स को अचीवमेंट्स को पेटे पे कागवा Sala relay race no passing the baton no ki ye menyo sa gele ha me ye thore so sala resume go ta ke me cha ga zo ri zo deri ki ye ga za baton ki ga za hori do just se ya she
mu passing the baton English no expression hawali ro ha bo responsibility bo duty bo ha thobo ke ye bie ke ye menyo bie ke creamy zu usia cha par ga go zgilie expression so hari seya efesa go mefunu pole batonu kepele batonu ke ye bie krtamigo zgasha teze ga zu hangulie ji do progilie so haliro pole efesa nu krtamigo keshdi krta tomigo keshdi poe ugobu kim hedi ke hur go mu kepele gobie ke hu kruhibie ke hubu vikechli mo shoshi ga zu hasedi ugo ta hogasha die so hanguli do poe Jerusalem no voja mu poe porvets zovodi pothelaki vor ta ga jegi zedi poe ugo ngusal modale kivi so hasedi poe punun sedi ugo ta hogasha die so hanguli maka chogo mefe dinu puga siri atu azowe akalhu haum ha thopo tyomo deri ni pu jisu akatsedi abu ke penyafungu ke meje dele giviu pubie mi keshnu ke chalie tho chisan na ga leke jor bizo isi ugo Paul missionary journey sego ke puvorje kiriu liro chapter ke sem ke die ke niu liro ke chapter ke pingu seresu nu ke tha me fe kini ga cho mo missionary rve seuli ro ha ke choko ke tha me fe senu chapter me fe po ke sur ga cho mo thie ha ugo po thelagi ke pu do tha Peseye chu chaba sala me chonu thezeu mo hosna ba mo che do ke zedi ke hubu riba ke liye ke pelimi ko ke di bochli viga ke cho ha keeping the church alive. What can Christians do? Ugo ma kachoko lesu January krononu tiga choke pu zo vorje mo theme ko bo message topics ko bo kepulala gaza su hatchaba mo repetition me gaza balivi deri hago ha ugo passage kono lapar ka balanu ugo kepulala gaza su hatchaba deri hago ha me ye gaza lanuri ugo kepu pekra ka ba so hari lesus yes la che dori ugo kepu ka vono chaye ko repetition ri badalivi deri hago ha me ye gazala ke hula mo ke pelimela me ye gazala ugo kepu bawe ugo haga choko me fe poki mo hosli outline du mo hosli pole revese Macedonia mo Greece nouveau mo sesiu chapter me fe verse 10 nu ke kini hagi mo hosli ro poe troanu ZHAPU chigaba tigi mi poe kerkinu nu podier nabadi te chuda rungu zechudi te chugada swacha idi po sieda de pole pola chasadi pobu lasiale sibadi jido kepugilie chapter mef verse ke senanu setha pole efesanu kratami ko keshidi milita ke militas ke tetsobonu ugoze kese kidi bola pole efesanu vomda ga liro pole Jerusalem nu vaje mo poe pentecosti nu vo Jerusalem nu zolina ba sla poe vech hadoda ro poe Jerusalem nu potigi voli modado sla poe efesanu krtami go elders ko keshdi militanu nu goze kese mo podier na ba zo ponu pete labie kehu krtami go zega shemu go ta ho ga she die so anguli do sla ti do ke zo sun ga zo liro Paul diu efesa go ta ho ga she die haunu kehu bu ki midi riba letoga mu ke pelime ki ke di bochele mo shoga ka za di kro bo ke pusna tha keri uliro thenu ke those ke hu khre ke leginu sincerely loving the church how have verse ke tha so see verse series ru se tha ke ha nguli do kim hedi ke hu bu hibali da ke pelime ko ke di bochele da ngukile chakeri uliro thenu ke those di ke hu khre ke leginu by sincerely loving the church Paul poti khas sebie ke hu haut zega so hangu me popu ga the spelling of love
is T-I-M-E. You see. Love is spelled T-I-M-E. Kiti bukalaga lirom. Nom yebo krit tuya liro. Ti khabye suhat sumorjo. Uga hadzuri hawa ke pushwade. Pole kehu cricket thogazala. Teacher se poe efesano badi kehu hawa kruhi ke suswangulie. Paul Revedzego sigaja poe Reves segaja themiebo. He was a missionary. He was a traveler. He was a church planter. Kehu kekra sedegasa pesegaja themiebo. Slapo po revegori kras se. Mo sasamor shogaja su hapunu na ba thorgazala poe poti petenu reveto gaja themiebo. Deri efesano kehu pesegaja dum poe tiche se. Sesedi poti poja khabie kehu hawa kruhi ke suswangulie. Solano, although he was a missionary, although he was a traveler, although he was a church planter, Paul had the heart of a pastor. He had a pastoral heart. He had all the time for the church. Mu kehu kriya liro uti uja khabie kehu tsumor shogaja suha lesson ba. U kehu nu sedega founding members ko MHAKENGU liro. Ugo mike kari ugo founding members ko sa siba. Petekreri letomiamo. Ugo dono mike kari government nukajat government serving mit sa medical doctors miriba. Dari uke hu sedde sa honu u founding members ko ha uti ujra kasebe ke hu tsaka sa suhapuya musuhasi. Our founding members invested so much time for our church. Musulano uke hue kropar ke liye suhapu muligan jawe. Sela pole efesana puti khabe ke hu tsudi ke hu khege sami uburi mu ugori uti khabe krista ke hu tsaka suha leka sala shekhe UBC no porhi ke kri ke jam hakak kanu uti uja khabe ke hu tsili bi chasu haba phato tsmo joga chicken no parya le thotsili bi chake kri ke puti beten parya ugo mission trip ko bori baya reve mo joga tri parya meeting gori chko seya ugo zanyo ko tho ministry hawa hari vi parje mu krata gori peje thorba hawa krata ko uti uja khas sesdi ministry hawa peta gabala zanyo ko tho ministry hawa hari memi parka jo swangu ba ugo weekly fellowship monday nu sunday ka cho saturday ka cho ko tho ke kri ke jo gori ke huya program ke kri je baya homie ho kibo uzori mori ke kri meri ke hu primary ke hu program kra tore vakke kaligen jade ke je diri ren ya musuri ka thozo deri uti ka za me nyoleli ro pette vachile lo nie deri ula ke me thogo vale ke vi so ha batuzo mu pole puti khabie ke hu tsga sha honno ke hu khie ga ja so hangu pe vise sasie habungu ke suli ro Paul focused on spiritual growth of the church over religious activity. Kehu sedde ga sha kehu khoi ke sha hono poe kehu bu Christasit tulie mu rofnu shrobali mo sho ga ja ho se punu na ka sa thobocha program go chasidi hersidi calendar bo hersidi me jibada mo deri pole kepele mi go rofat thonu rofat shrola punun ka thocha ka sa suanguli how ha mi thorbe. Unfortunately, sometimes churches can become a place for Christians to put their spirituality on display and show. Okay bo ke hunu weki debo vibashi suha pekki ke ja mi badaya de ke hunu liro honyo horofa nu professor honu honyo khili ka la ke huwe ba mi bo pugaja. The church is not an automobile showroom. It is not a place to put ourselves on display so that others can admire your spirituality, capacity, or prosperity. It is more like a service center where vehicles in need of repair come for maintenance and rehabilitation. Kehuwe Rafa kakajogo, Rafano Tachakajogo, Kruhi Ketola Kehu Bawe Mupole Pununakaja Tosa
make it the volia Hakajaki the Botelia got so Hakiri Pue Kepele Mego Rofer Teki Kechaha Punakaza Totsa. The Kribolali Paul fostered personal relationships, not just surface level relationships. Kershodi Keteradi Honiho needs more Sodi the Hutsabadamo. They Pole Ponupet Dekabie Ponuket Tokabie Gihu how cricket Suhamule Solanu Ugo Telagi verse Seres Ru Sertini Sertaki Mohosiliro Pole Ugor Tsigawadi Sie Poe Jota Morsada Slapoe Uze Kachatsele Kachatsakazun Ugo Peteri Kragada Kratamigo Pete Pol Tudagado Suha Lady Unushogada Petego Kragada Suhapu Kragazwa Ugo bonding Kot Torgabala no go Nushogada Suha Lely Morsho Get Teradi Kepekrogabamie Gekho Moshogata Tunu Unushogats Sadayamo. There you go born to a deep segabala away, Unushoda. Mopole Hasinu, Lesobo Tulabi, Fesago Kehouchie, Gosiba. There I think is young Mugo Zogaza, so had Samoda, Mugo Paul Musa Moda de Gedo, so Harisiba, La Ugonushogada, so what's Wake him he did to look at Tosidi, Kehu Kilibiga. How do we sincerely love the church? By investing our time through deep spiritual edification and through genuine relationships. Takinu, DIEKEPU DIEKEPU PUKASHA. By faithfully sharing the gospel, we keep the church alive. Verse Metha po mu Metha di hakia mulie. But how do we faithfully share the gospel? How ha kepula lavorje? Polaliro DIEKEPU says ZHAPU pocket takes up bamo. No hesitation. Verse Mefanu ke temozodi Nicola Viketio se nikipu Metchike hunuri mu kigonuri Nico petamodamo, you see. DIEKEPU Pugazunos of the Polek Pop Onuri pocket takes it some more. No compromise, no hesitation in preaching, sharing the gospel. Kehu mu kepelimigo. We utau no kim hebaga. Kepelimit segazuno we DIEKEPU Pugazuno sepatagazuno kim hebaga. Sometimes we seem to be willingly and obediently doing everything in the church except sharing the gospel. Kehunum hakek krakazedi chabayazo. Deri DIEKEPU zagaja pugazawa bu tela thotchabadaya. Mo hawa chekere thom hebadaya. Kidi balaga, why? Because we don't realize that this is our primary task. Kepelemi pette hawa samosho zogaja hawa ugo letsoli modaya. Sidim hapette chabazo deri DIEKEPU zagaja suhanu lele modaya. Pole pugaja verse Metha dino atozowe akelhu hao patopo tumo. Deri Jisu ake tseshadi abu ke penya fungu ke meje DIEKEPU pupie mi keshnu kaza liatho tsachi senagaza lege to bizo polali rom hatokeza thosa hauzo DIEKEPU pukasha mo haunu pok krewa mo kaza su hangule mo pole khumye bom he watchman be bom phedi poe DIEKEPU Pukaja no Pojao Tagaza Swamule. Poe Pukaja verse Mefesoruno. I am innocent of the blood of all. Verse Mefesoruno. Sala Tia Anyagom Hozunu Pushiaho. Temikehu Puri Katar Yesu Zie Atsugimoho. I am innocent of the blood of you all. How Hapokidi Balapuva Galiro. How Havo Ezekiel Seresenu Kekeva. Ezekiel tiu nuliro rukumie watchman mie nadiu mohobaya. Idi kepeka vorjero ungumie kepeka vorjero watchman hawaliro ketsa kusia. Sidi temiko ki kimi che vorgaza suha pushia poe pesie sidi suha pushia.
mo watchman warning khagasla themigo e udo jchlia deri watchman e pojats moda poe pushli moda warning gu poe khasli moda ro themigo kakeda nye watchman ruku jogada suachya. The blame goes on the watchman for not doing his part of warning the people. Deri poe pojao chsowada pushwada sizori themigo po dizele modarasa utula de musa mo pole expression hawa seba I'm innocent of your blood kilamuna poe rukhumi pom hidi poe pushga to pushwade tada nigo to pelle modar selhuli modar sa nigo to nigo lade to so hapuade pole pojao chiswagada so pusha as a watchman who has given you the warning, given you the signs. Wake him hidi. THEKHA Delie give you push liviga. Uket temodi. Hawa hatokeria toke me tozo gaza suha sidi. Mo rukumim hidi. Where ZHAPU gaza suhazo. Delie give you pugasha prakasha suhazo. Just so. How do we keep the church alive? By earnestly guarding the flock. Verse Metha tamus nuserpo. Methodie ukogo yagasha. By guarding the flock earnestly. Metha tanuserpo ki hawa nguli. Paul Diego earnestly ro. Wegim hidi ukomigo yali doga or guli doga ketsu suha katsogashunu. Poe Polaliro Kehu KRÜTA chagaza how haliro matoke mesa murofa Rafu to Kashia Gazam Hatopo Gaza Suangulia. Verse Mefetano Pole Pugaza Kemesara Fe Pie Nyepelesawakatam Hato isi. Which the Holy Spirit has made you overseers. Efesano KRÜTAMIGO KECHA Mugor Chegazano Poe KRÜTAMIGO Kipugaza Kemesara Fue Nyepelesawakatam Hato Hauha Pubie Ugo KECHA. The fact that they were appointed as elders and overseers of the church was a calling given by the Spirit of God. Mupwe kehu krta chagaza hatawaha hatoke mesa hatoke ja murofa rofu to kakasham hatobogaza suha pu muhahala no pole pokepetha digunu kehu krta miela criteria kagasha kehu krta mi haimosho di kagasha suha musali ngupevise Timothy kerio se ponunu thenia ke hari Zia tita po surunu tefa Peseye hanye nuha kehu krta mi di kon mi levi pitchamie kehu gogedom hato hawa kidde bori me yeshi mukrta ke dagazono menyo sedi ke damosho gaza Ngulias la pole instruction khabie Timothy chegazunu krta ke vi hai gaza mie menyodi ka dali chegazu swase di Timothy ki pupechasa Timothy kerio se ponunu pugaza pugaza ke hu bori ke hu ke felie thotsunia ga jaw thehum ha thobe nguya isi idi popu keri krta ke dagazunu utho ke lu se gazunu mesa mezu me chegazumi ke damosho gaza swa pusha rofunuri Rafakal hunuri chassetsaga mi ke damosho gaza swa pusha ZHAPU kel hunuri use utho se ke menyumi ke damosho gaza swa pusha sikira ka ke senuri livi pame hu gaza hakwa ha bu ke khake momie integrity bagaza mi ke dabie ke hu krta chmosho gaza pole Timothy kerio senuri tita ponuri pumechasa Paul had high standards for Christian leadership. Mupue hauha pubie efesanu krtamigo chigesa swanguli. So church leadership is an anointed and sacred call and not to be taken lightly. Sala
How do we guard the flock? Through good leadership in the church. Kratamie kim he gaza semosoga gaza honu verse sernu get to cheke diwa ge jo homie sierzo jo idi pole efesanu kratami go warn cheke so swanguli hahalanu ugobu get to simoso gaza get to sit to gaza kratami semoso gaza so hapusha. We need to appoint leaders who know the truth and who protect the church congregation. Ketho sidi, ketho digit thadi, kehu gogilie, kehu ya pigilie, ketami semor so kezo suhanguli. Kekela mona ketho cheke diwa ke dio homie siedo kezo suhapu mo pole efesanu ketami go urche kezo suhala chazu nunu ler ke dio suhapu mo ho. Kehu nunu from within the church. Kehu nunu kepet ketho pechue kezo mi sia ke dio suhapu sha. Musalano ketho sit tu morso mo ke thonu thali morso gaza pole sidi krata ko chige sa suhanguli amabo u ke hunu krata mi go ze ke pero mo ke ze acha ga sunum habo ani se ga zo boliro di con board nuri levi more ke hunu phalu haw ha kar chaga baki hoki bo issue ko bo tackle se morso da ya. Sometimes there are contending issues that needs to be discussed and tackled. Musutiu nu ukratamigo katsoga za keretholiro KETHODIE kidibo puyaga kizuha katsoya. What does the scripture say on this issue? What does the word of God say on this issue? Kizuha ukratamigo katsoya. Musuha sigashiki unu kukrese. Hake hubonuri Katholische Chathau mit Zidi habe Pimosho gesagt. Moli rock Tami Chegazunu, Akelegi gets so hard Leragado, Remoto. The Ukratamigo. KETHODIE Gidibo Puyaga. What does the scripture say? Gets so hard. Katsomeya. We need leaders who stand by the word and not just give personal opinions. Mo pole hawhalanu efesanu Kratamigo. Chigas Swanguli. Katho silidi. Temi gorgoli mo shokaza. Mo sizo gamo. Kemenda potuge mo hakwa siegazunu kehu gorgoli mo shokaza. So apusha. Ugo leadership, UBC new leadership structure mostly. Ugo structure wa se. Habo hierarchy bo mo se so yamo de ugo UBC leadership structure liro ugo ti kon go baya. Se pastoral team. Liatogo, the ministry leaders go, idim hatsabaya. More leadership structure, how nu. Kratamie Katosit tudi, Kehusit Hagasha, Kehuya Piegasha, Mo Kehu Gogasha Matosuha, Kemiatoe, Mu Tiesala, Ugo, Point Hawa Kepugabaki, Ukehuno Kratatsagabami, Cheka Salasia. Katosidi, Kewamosidi. Who go get some hatosuha. Ugo me said away, Musla. Ugo, Hokipo Katopucano, Minigamo reach awaya. Katopucano, Tevigas and Ripidaya. There is Sunu, Ugo, Gratami, Uja, Susamosho, because a Krewamodi, Uja, Susamosho, Katopusamosho, Gatola Tasamosho, because that's what Leshake. How do we keep the church alive? By earnestly guarding the flock. Methodie. Yetodi, Ukogo, Yakasha, Chathelao, Ukatibie, Lietochigasha, by sacrificially serving the people. Verse Sered Kinyemus, Nunuser Pengukatso, Pole Pokatibie, Kehutsagasha, Mukepenya Futsagasha Suhamuli. How do we sacrificially serve the church or the people? Pole pugaza verse seres senu. Amye poraka chri suna mori feminiri liena vormo isi. I have coveted no one's silver or gold or apparel. Pole hame hugaza
mi me hu ke je su ha se di punun no mo punu ke nutsu mo poe ugo hazuri ke pu ha mo zuri ke pu wa de poe he was a tent maker je fe ki chi ya ga mi bo mu su ha se di poe potho pojari kralie potho po support di chli di poe mi pieche wa mo ke je su hari ugo ke pu vor mu poe le tho che ga ju no ha me hu ga ja su ha se ka jao chu wa mo di poe po kha chi bie potho po me za di mi me ra mo di le tho che ga ju su ha ngu le he provided for his own needs and for those with him potho po je se di ma chri poe potho po me za ke le su hari pu so see his labor exemplified how to care for those who were weak ke thachmie ke hunu ke pele ko thonu ke thach thomie ke ju thomie kho hi ge ja va phi ge ja ha se di pom ha tho ke za ka za thobo che ge ja swaring mulia verse sere pengunu in everything I showed you that by this kind of hard work we must help the weak ke thachmie kho hi ge ja ha se pom ha tho ke mi ye tho ke za tho che ge ja swang mulia ugo siba pole anu krtami go ta roba efsanu krtami go ta roba mu hamhoza magacho go suru x6 nu ke hu nu krta kiret tho ko ke da ga ja me thenie first deacons of the early church ke da ga ja sohanuri ugo thoi ki di buga ugo magacho go suru presawade ki puvode ke hu nu dikon go me thenie go ke da ga ja nu ugo ma tho ke me ye tholi ro sami mie la kecha ke sekasha serving food for widows mu thiezitiu nu mu jitiu nu krizare de thiezitiu nu liro sami mie me pori uya pili ke to themi ba ya mo kemenga thomie sudi khuzia mu pole mu kepele kerie go sami mie go thekki ke to la ke hukrtami ke dage su hangule mu pole suha ugo remind sala ga ba su hangule krtami che ga nu ke hu thekki ke nu nyogom hatho ke mi thosa ke je ke chot thomi go ke thach thomi go kruhi ke to la bawe ke su ha se di ugo che ka sala ga su hangule mu si zo ga mo poe kha ga su nuri potho po me za ga ja ke je ke to mi kruhi ke su hari zo ga mo poe kha ga su nuri poja pu ke vi mi po che ga su hangule verse sere pengunu miekinum hangu ki leukiri hapie miketsuwe thajake fuko thajake for toys it is more blessed to give than to receive salano kepele mi ko mo ke krimo krata mi ko we must be more concerned about what we can give our flock our members rather than what they can give us uke hunu katami ke kazo shiri uti uja uskiraka u resources ko khimodi khapie ke hu tsia ka jalanu uki hue phake kanu japu ke chunu phake ka chakhelia mahawarir krabawe mu pole katami go tar hoke chunu khage sunuri katami remorso ke suhari pusha kidi bolaga iliro verse me fete thano pole pugaja ke penyo fe pos yesidi ke hu khali gatala we must care for the church of God because he obtained it with his own blood salanu ukha chibie le thochega sunu cha ko hari leka sala sike mu chapter me fa se tha chigile sie chapter me fa po no ker suru ha kya liro po diary record pom hedi journal pom hedi record sabi ka ba so hangu pe ka do po asia no syria no jerusalem no lavo idi po missionary journey seu thela chagata so hanguli uke hu kim hedi ripalita
mu yibisino ke pelimiko kidi bo chliviga boliro je do sigilim he tenu ke thosedi ke hu krigile by sincerely loving the church kinuli ro dia thodi diligivi pugasha by faithfully sharing the gospel seuli ro me thodi ukoko yagasha by earnestly guarding the flock mu diu mu thalauli ro ukha jibie dia thotchagasha by sacrificially serving the people. And this is how we keep our church alive. And this is what we can do. Nyepubu jabie potie ke pukile petemho khasali thena. THEKHA TSALI kukri ni kertata papi jisu beleke wau krigi ni kertata ngule daro go pese setali de ke zekeli dume Lesa ke KETHODIE mu ke penyo fadie ke na ha therapy dri chze ga za di ze chga za so ha che retorzo mu sula ugo thelano ke zedi u kha ke sala pie ke penyo fa dier na ke liye zedi di ze chli gi vi mu chli gi vi ke penyo fa ke ki ke kho the ja cha ke ugo mi po bo ga zri ke hu nu mu ke hu nu ugo ja po ba prewe mu sula Peteri tenu ke thosidi ke hu khesli ke dola ke penya fugi ke khothe ja chake Peteri ZHAPU ke sunu dia thodi chsli ke dola ke penya fugi ke khothe ja chake
battery go go ga je ma tho ho nu honyo ho go li ga to la ugo ukapie ke penya fatsake mu mie lie thoche ga zno honyo ho lie thoche ga zno honyo ho kre ko sas ligi vi ke penya fugi ke khote ja chake battery ge je ha ko halidi meche ke chatsali dia pothalau chu do we ke je ke chatsali do ke kre ke masa ni pu jehova npeziwe no che do zo shiri he go buller ha ge anu ke masa chu nu ke shonu ke ko tholie ndier nelie mo ke krimori che do ha gi ha ke shonu ke pekro ke bago zo shiri mu kiti ke nu online nu ke pekro ke bago zo shiri no here tsaka saga su ha peledi intezia kehu rgo ga za kehu thekki ga za kehu bu higaba krista mo bu higaba ha medo ga za thobozo Delie su chili ke toai ni pu ke pele me pete zo shiri ujapo ba frewe mo hibu hawar kamoda heche kehu theke urgo ga zunu ni pu poti ke kraza hego krata me pele waya le thomie pele waya sidi zu prepete zo shiri ujapo ba ga zo ha he le zo sli modaya mo hego buchi do su ha le ka sala li he ka sala bin su ke le so tsuchi cricket thosli gi mo kehu cricket thosli gi vi dil gi vi japo ga chunu di thome thoko sli gi vi honyo hor go ga chunu hon u kha ko sli gi vi mo ka thatsme ga ga to merely lady u khoi ga chunu he kha ko sli gi vi no he mi pu ga cha cross gi le so ha tsuchi mpeziwe siro ununu ma chu tyo ga ja ke kolanu we chamuri le gi vi ke zie chsli gi vi bobu ke hunu mu krista jisu ginu tepu pe tegi jiu ke chache mu ke chache zapu zaye chje jisu zanu chayewe amen te bezi bali di ugo ke pesi ga tibo sele do keriu liro vor ga sunday liro october 27 han liro uke hu 51st thanksgiving mu foundation sunday ude mo han ye reverend kivi kile lina pastor ebenezer baptist church core ZHAPU chusudo polai chabaje mo kehu puri puti hawa lebadi u program la chabaje hanhe u chpremi kehu puri phakehu puri seri ke panyofa thesiation naga cha phakehu puri sevor seli bi ho ka suri se ke pesisia mo vogeje sunday liro ugula thanksgiving mu foundation de ho kin new liro hanhe ugo jubilee golden jubilee photo album bo separdo mo hawhaliro se Jubilee Foundation din he ke husie kaza sodo mu hawa copy bo ti raka krit die do hawhali ro po me vi pori badi sabamo ugo ki de bonu chili ji keจะ sunu ze ke bazo sala ni ke huburi Jubilee nzase ugo golden jubilee ni gilie photo album hawa pinali ro Thanksgiving Foundation Day he ke husie krit dinu copy bo pi phele vi ho keจะ suri se kaza sia 한해 foundation day feast 매체 해봐도 뭐 한해 대fu고 뭐 되는 거 토에 깨져 자고 깨 세셔도 뭐 크리스하고 분우 serving 거 쳐서도 슬라 소하리 레발리에 스시에 maturity class worgaja thursday mo friday conference hall nu basedi poti nu basodi poti ka cho bado hawali ro chithie tichi haunu baptism pe ke lego pubade ho musala ukola maturity class ha Persejemu vorgaja Friday mo Saturday he basedi potigi ke uki no voliche je do ke pesi ko vom hedi ke hu chili mo jubilee choir practice bado sala jubilee choir member pe teburi practice no basaje ke se ka zasia pe te ko pesi ho